খেলা-ধূলা anak ansose aprang anak kengkam jejornang Bupen Karbi Anglong Autonomous Council IM Lunsing Teron ada bang amethang amat stadium along Dunsi Atletik mate pikat katges pikat kacebai bom aklim semua atum apan aning kirum kita me klempon bom nasi kini lethat tami alang nila hai aklim semua atum ansose খেলা-ধূলা aprang anak akang tui angdeng along kacepat tudin bekar bianglong aparman nong me kewan tenci aphan tami alang li hujini pidin bomlo Nason tak taksi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Pluram tami খেলা-ধূলা anak RDK pidin anpar tami amethang amat tami খেলা-ধূলা aning ke hangne abang pulo ada apor dapat ani kangsam apor tami non lapuson CM Dr. Pluram rong hang খেলা-ধূলা anak klempon bomlo anpar tami sports culture Karbianglong along ri along kapin chong ponje phantami kabor ipon patu Lason lo sar pene kitiaba ke guguni nang pipo kitiaba bread nang pipo nono son ingari agut pente son puri hai silang pipi thank you so much Lunsing sir nili tumhan nilang sitami lason breakfast nangi pipi ponpot ke ak arnilang sitami ni tuman breakfast bread kali pusitami guguni agut pelote son puri pusitami kaita nang pidun lo Kela batu tuman kaita me maneson health na intar bang interest ang pidun no ma interest alang ni interest ang pidun o alasan nitu ma be pusita me pusinang langdun bomla sari alang ni sita me thank you so much sar mana sar Lunsing Teron sar panta thank you lo lapen sar mithang ta mane khela hana ning khela ning hang o lapen arniwang morning ta bang inke nilit hanang supportun ulo inke nitum han blog lahayan ta nang pip in tum dor de phopean ta sar sirabin bo sarala sarbanta thank you